Biyag ti tao. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayak at malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat nga min ti anak ta. Di na kaya ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latag luto mat. Adda ka lang arudin iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus, no amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken, agaw-awir. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbag ken ka. Wen! Huston! Nangabak ka, Jelaine! Ay, makaumamot ti kastoy. Nakaluslos siya nga pa yan nagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon da nakta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga uran niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangput, Jelaine? Apay nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi na. Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya ko maita. Napan kami madla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla kalabalasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tadda kumamot ipangkuam ka. Apo! Nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Ay na, kasano nga itag ko ti sweldokin ka? Kadagitimot la, pagpapapintas mo ti kagatahan. Maibos mo tatagos ti kwarta. Ay na, agulimag kan! Sana tila ibagbagam. Tiket di ko nam talaga nga imot ka. Sana nga imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay, tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man timawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa akala umawag mo. Apay, awanan pa kibiyangam itanak mo. Isungarod ngayon mawag ta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na kon, tadan sa bali nga asawak dito'y syudad. Anya? Kanayon tapat lang agapa. Isungag sinatalangan. Apay, ti ko na nasakit tinagam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan! Agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron na. Mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuanan. San kami ngagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurukla makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pay lang araw no kasta mo lagayam taramidin yaw.
Jakamot ngamin amo kasadya iti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di nakayat, ti agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako, awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam, nanang. Anusan nyo pa ilang arungaw awirin ti anak miya. Tada kayo matla ti makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Diyon kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jay lugar da bayaw ko. Intag trabaho jay. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency may itikadwa mi. Bagay mo na ito at trabaho. Tadakil ka tao. Kin nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam di construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa di gwardya. Tasan una narigat ti trabaho. Kung napintas di agency ngayon ko. Taon time ti panagpasuldo na. Kasladyak mapanawan ti anak ko anggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak no bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang ah. Medyo may kawa ka lang, di tamo. May irwam mo tumilang. Saan mo problemain ti pag naidam. Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko me. Saan mi abaybayan, Junay? Agyamanak na lang. Saan mo't ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuan ti anak ko. Isuada kayon at ipangibatsakan ko na. Wun, nalaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Nga rod ngam paybayaan nyo na lang. Noon niya tikat ng aramidan. Makamon iti biyag na. Angam no daduma, madandanagan nakmut barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mat siguro na lang. Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umunang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay ammo tar aramidag. Mayroam kan tumilang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Ammo mo tin tar aramidag. Tayo nasurok mo tin kang kasaan. Wananggal. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak mo tan itaan ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito'y. Taguray ako ni taxi dito'y. Agyaman Manong guard, ha? Alam na ito'y. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Kunan yaman na. Alam kit din. Manumot la to'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang. Agyaman na karod ha. Ni, ada taxi. Sige atin ha. Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Nagpintas matanday siya babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutin abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo iti dayta. Allah! Natin nagsama tayo siya babae. Diyak mo no si Potan no iso tinakatin na giti dayto. Kita man.
Amangan mo't no, adda ay di na. Ha? Adda ay di dito eh. Iso da ito eh, siya babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Dinasayat. Awaga kadagosan. Ala, thank you at talaga Manong Guard. Juni, tinagan ko ading. Agyaman nak Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak ha. Awan na nyaman na ading. Ay, sumrag ka pa'y Ang merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaw mo na, ading. Pakawanan na kumani. Ngam, kabayatan ti panagkuyog ta. Na-develop direct na ken ka. Isola ding itak. No ibagak nga agayata kon ken ka. Ani. Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Ha? Agayatak matankan ka. Agyaw man na kani. Pinaragsak na kitikas taunan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko Saan mat, nana? Nasingpot ni Juni nanang, nagagatpay. Ay, madlaw mo, ititilangana ang nagagat. Kaano nga, iti pa nagkasaryaw. Agsimpa kayo kitday, tapno maadanak mo iti apukaw. Ola ni nanang. Kwa. Agmay-may sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, takaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang, tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab ba si ni Juni? Napauli magkamangagpaison Barok. Gusto lang dya imbagak, saan aya? Agsimpa kayo kitday, taditan tumet lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikid ka, balikid. Saan ka makatulog? Higam mo man yung taladawan, Genovia. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka keng kwara na niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong kinani. Ada parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwa Uncle, talo talaga ngay ayatin na ka Genovia. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo lang, no agbaling ka nga honest kini Ane. Di ka agilimod king kwa na, Junay. Oh, Juni, itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Oo, apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kayat ko nga ipudnugan ka? Ha? Ni. Anya dayta? Makongkonsensya kami, Ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnugan ka. Nga mabutangak. Tamang ano, panawan nak. Anyat kayat mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimot akan ka. Ngam, hata nasawak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Kat adda may isang anak mi. Anya?
pakawanan nak. No ita lang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sapay ko ma, tasan ka ako mayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid, umuna akon. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kay at karakan. Awatan, tigasat mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Gambabay akas chay. Ala, lipate mo ni anay. Ta di mo mabaling nga ipilit ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tatiam mo na, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimad akin kuana. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagananom ngay ti ulbud a lalaki. Kanuray nagsina da iti asawa na. Saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nanang. Nasakit ti panangisina kun ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanyak, nanang. Ha! Jilin, anak ko! Kumusta kayo, nanang? Ay na, si Katirumbang ako musta at taape akas tamad tan tilangam. Ape nagkutong ka, kan kaslag ka, kapsot ka. Ay, sumra ka mapay. Agyaman ak, nanang. Nuda kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila ni Apo Diyos ka na kami. Ape nagkutong kamot tan anak ko. Kan bimakit kamot tan iti kastaunay. Kan ngimisit ka pa yun. At nadagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak. Umadanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkabalayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. Anya? Apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay. Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. Ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat kay ti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin ah. Tapno agimbagkan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podnugayang managkutong kan. Tandan di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Johnny. Naimbagmantas si marungkar ka. Sa anak lang may sumarungkar. Dito'y akong balay na nanang ngagnaed, Jilin. Ha? Kahit ka nga si Kaswen. Umadanin ti hapit ko, Johnny. Adan taning tibiyag ko. Saan? Di kagsaw iti kasta. Agimbag ka ba'y? Awanan. Nakapsut ako. Nasaya at may ka. Makapagkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti aming tinilanak. Isu at imon binsa-binsahin ngay baka. Tamabanog ka lagag sao. Basta siyak. Napakawan kan. Ken, asan la si ka tinakaarami ti basol. Ura siyak. Tabayat ti kawan mo.
nakirelasyon ako dito sa bali. Iso pakawanan na kumamat. Juan, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na ikin kajilin. Nakumatasaan ta ang nagsinsina. Nalabit. Sana kastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babain man lang, iti panangasikaso ken ka. Maiparinlak, tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jilin. Ay, ayatan ka mat, Johnny. Di mo ko mabaybay ante anak ta. Inton awanak ton. Pawanin ni Jilin, nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiitla anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo matad agusan. Nagsakit. Di pa parang mandarak yun, nanay. Masapon nga klunan tayo, di amin. Kat di pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagi pa kan tayo kan kwa na nanang. Biyag. Di tao. Ada akong dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Di nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti sani ko amabati na. Anya ko matidda kasi iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan ni di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga dasumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka madanagan, tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Jo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita.
Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo noan niya ti galad ti anak ko. Noan niya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. Noan niya man ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y laang ni saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay. Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mo kada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit ditiyag yaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ka nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaidan. Pasensya ka na, ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak abulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsaak pay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Nya ni kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lang gaya madyak makita di lakasa day di lolam ni tibalay. Day jay mad gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo nga no para mat gayam kanyak day jay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day din lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan dagi ti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagi di nga alahas. Papa, isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At
ti danom nyo, nanang. Kumarkaron sa matauyek yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan man nun nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni Nana Ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga uni ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo kadi kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Ket kayat kulatan ananang. Ngem sapay ko matamaudin daytoy a panagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingkakitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiagmi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti dayjay. Nanang! Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao a dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan danana beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Naimbaglangan ta siyak ti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa. Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Amang ano niya pa'y taramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak. Ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tayo may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na nilulam. Milyones ti balor na dyan. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinak man ni Soro. May sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apagsungrod. Tano kastoy amatutudo ket saan tayo amarigatan. Wen nanang! No mabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang! Didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi.
Agmay sa akmanan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni Nana Ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla darim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty Alumpinig? Uwan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay saak laang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana Ising, kartingan ta ti Magna, nasken ang makaawitan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka nga minagdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron ti Magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amo ang ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan, ta pumanaw kami matla dagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sikati na kaisang ratan da ito alakas sa barok. Para kun ka talaga da ito'y, iso asinal sa luwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya mantilinaon da ita alakasa. Kat maaramat itinasaya at barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dahiti akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan baro? Alan nana, alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklaan. Ay, ala agyamanak baro. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutanak iti siit dito'y barukong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo siguro ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilimlimangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulima kan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga da ka di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana Ising,
sumarunuak arumwar. Ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakas. Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwar kan. Ayabam ni Nanay Ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramak ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? O, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparaken ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramin iti dayta. O ramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naedan min ano uramem. Tawanan ti maramidam. Day tatigan nabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo, Nanay Sing. Jasmine, anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo kay di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kayo agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ni, apaya kastamot ng ti ibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha, Papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong iti day di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakabkabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Ited mon ti kidawag. Tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga oray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak. Karagiti nagbasbasulan na. Ha, apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni Papam idi imay dito'y. Anya, unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Kan wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana.
Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamot kininanay sing. Kaasimat, bakutan. Dakil ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ta iso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo idana na. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo ay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha, Allah, nakababain Lawrence Barok. Awan rumba nga pagbainan nyo, nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Barok, Alan nana, umanugot kayon. Kayat kayo abayabayon iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasideg to'y balayo. Balayo, nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayin kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumuten. Diyak ninamnama da ito yung aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana. Biyag. Di tao. Mamati ka kumakanyag, Jaira. Nabayag nga awan kaming kanilala. Di mo't kasar mo ni Lala, Alex? Well, angam nagsina kami mo't lang kalpasan ti may sa atawan na panagdan nami. Kwa ngamin, Alex. Diyak kaya't nagbali na kabit. Sa may sa, relihiyoso ti pamilya ang nagtaudak. Sigurado alap tandak, numaamuan dati may papankan ka. Di kag tanag. Taas asikasul kong ti annulment ni kanilala. Iti mabit, kat patganan ti korte ti petisyon ko. Nungay orayan talaangan ti pan nakawaswas ti kanlay sayo. Sa tanto aramidan ti kay kayat ta. Di na kadi ayatan? Nabambanog ako na mangilimlimod iti maipapan ka data. Agdan nata kumamata na. Kwa. Kasla na sa paunay ti planom apanagdan nata. Alan patganak mat kuman. Bayam apanunutak pa'y dayt abanag, Alex. Diyak kayat nga danto pagbabawyak iti udi na. Diyak mo ti aramidak. Ay ayatak ni Alex. Ngam diyak kayat aguraan nak ti pamilya. Numaaman dati may papankan ko na. Jaira, siyak dito eh. Apingin may ni Alex dito'y tagos ko. Mabit lang! Apingin may ka dito'y dagos ko. Di mat imbagakan ka. Asaan ka pa'y amabalin nga umay dito'y. Ang mga numasangpatan na ka ni ading ko. Di na say-sayaan. Tababayan iti dayta. Maamamok ti pamilyam. Alex, amom ti makagapo. No apay nga awan turad ko amang yam-amukan ka iti pamilya. No saan ka akasado, awan parikot. Nabayag kami mo na nagsina ka ni Lala. Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Apay, aginggat ka ano nga, guraya kaya. Alex. Panagriknak. Rason mo lang ti maipapan ka ni Lala. No apay adinak kayat ayam-am mo iti pamilyam. Ken kadagi ti gagayim mo.
Nga asim ko mamat, Alex. Sustentuam ti anak ta. Apay ngay may ka ditoy. Sanay nagsaritaan tan, adi mo mabalintim umay ditoy ayan ko. Nalawag kanyak day ta, Alex. Iso na lang, tamanon abulan na saan ka nagsustento. Agduan abulan na jak simsimmer kiti trabaho, gapoy ti kasasaan ti salunat ko. Unay ka tan lala. Amangan numakita na ka ni Jaira. Jak kayat asinaanak ni Jaira, gapulangkan ka. Jaira? Sino ni Jaira? Awan bibiyang mo ditan. Ang 25,000. Umanay mo't siguro daytan iti 3 bulan. 3 a bulan? Ada reklamo? Manumot ay ati magastos ti may salang atawon ng ubing. Alex, Ala, pumanaw kan. Ang mga numasangputan na katinobya. pasensya kay lako man tatang. Awan plano ka mang tud iti parikot kada kayo. Ngam, talagang amin nakasapulak ti tulong ti anak yu ita. Ay na, balasan ko. Maawatan ka. Kain, ay na, masya na kunakan ka. Ala, bayam ta ka, saritak ti asawa, minton agawin. Ay, agyaman nak tatang. Inikan nak mati ti 5,000. Saan nga umdas? Ado ti kasapulan ti anak ko. Tako na naapang 3 a bulan day ti akwarta. Ay, jak mo awatan mo apay nagbaliw ti asawa, balasan ko. Uray ko mano nagsina kayo, kaya di na kumamit pagtalikod ti obligasyon na ti anak kayo. Ay, mabit lang. Adala kiti sila, Juan. Sige tatang. Ay, jak ko maamasidag iti katugangak. Ngam kasapula ka talaga ti tulong na. Barang maalukoy na ni Alex. Kat naynayunan na basit ti sustento na para itanak na. Atoy, alam na itoy. Basit lang tayo agatad. Ngam isupay abus-busan nyo iti anak mo. Kabayatan ti panagpaimbag mo. Ala, saan kayo mo't nga obligan? Obligasyon ko ti tumulong balasan ko. Ta apukok ti agkasapulan. So, di nakparitan at tumulong, Agyaman na tatang. Di nagsangit balasan ko. Nakarkaro ang makaungat ti asawam. Gapo iti asikin ka, numamuan na dahi ko, ngay naramid ko. Awan mo't siguro ti makunam, itatapin at gaktikid daw mo, Alex. Talagang awan umasping itiragsa ka marikrik na ka. Gapo tay manugot ka ni tinabayagan na kitkid dawag. Basta ti karim sa anak to ang maiskandalo iti panakidannakan ka. Pangaasim. Di ka kadimandanagan. Awan apulos ti agbalin na parikotan to. Puro ragsak lang ti mariknam iti sitong ko. Sapay ko Alex. Alex, nabayagan tayo di na udi panagawid mo dito'y balay. Amo yung matatang, may sa oras anasurok ti biyahe iti trabaho. Makabannog ti agbiyahe nga umay ditoy. Sa bagay huwag gayam. Naggapo dito'y nilalay di na panalawas. Anya? Apay nga may paila dito kat inikak mo't iti kwarta iti napan iti anti-trabaho. Kasano, kit 5,000 lang kanong matinted mo. Ayan anay da iti 3 bulan. Kurang da ita, Alex. Kwintaem, dagiti magasgastos mo. Lumanay, da ita 5,000 iti makabulan. Kahit nayunan na, tagpada kami mo't anaganak iti ubing. Apay, siyak lang, timaubli ka. Gaputa si ti lalaki. Ken may masakit di asawam. Tatang, namin anon nga imbaga kada kayo, asaan ko nga asawa ni Lala. Wan. Saan nga umdas, tinted mo 5,000 nang runa. Kahit pang 3 bulan, anak ko. Mahal, nasurok at 3 abulan kon ang makipagnanait kan ka. Abay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagustan. Dimit na kunakan ka, di asyak ti makamo. Agragsak la ti aramidom iti sibay ko. Di mo pa kadanagan ti gastos. Siyak ti makamo. Ay na, nagswerte ak at talaga kan ka, Alex. Awan na. Ay, awan kaya.
Kasano nga dyan sing-singasing ko kan ka? Ising-singa-singa. Di ko mapanagsikog mo Kaya't ko ang maadaan tan iti anak. Anya? Mangrabraba ka di Alex. Amumat asaan pa'y amabalin. Ha? Sigurado abiro kang dagiti naganak ko ti kasar, iti kanito ang maamonda masikugak. Amumatan, saan mo pa imat ama ipaay dayta? Saan ka di? Sabagay. Adayo mo nagiti dadakal mo dito, sana ya. Tilang kabsat mo ti umaysag paminsan. Gan may sa doon nabailan na nga inlimod iti naganak yo ti maipapan iti panagdanlatan. Sigurado, mailimod naman no bilang agsikog ka. Alex, Di ka kadiagdanag. Umadanin ti pan nakaanal ti kasarmi ka nilala. Iti sana mabayag. May kalaysakan ton. ay-ayatan ka lang amin kat. Ayayatan ka mat. Isungarot agayat ko amadantan iti anak. Tapno adda pang tenglakan ka. Kabayatan iti panangururay ta. Amaligal ti panagdanata. Oh, apay akayat nak ama kasarita, Lala. May papan kada kayo iti asawa. Ex ko nam, Lala. Ex. Ay, pasensyakan kabsat. Saan ka kapsan? Kan apay aya adagulit kalaunay ama kisinara kanya. Kastoy ngamin. Ngamin, saan nga agsusustento ni Alex iti anak mi? Napanunot ko asikat ti kasaritak. Amangan ko nak numatulungan nak. Pangaasim, kumbinsim ko ma. Ay na, awan bibiyang ko iti day taba naglala. Kan may sa, nabayag anagsina kayon sakbay asim mang bayak iti biyag ni Alex, iso adi nakriribukan. Awan madiapinsar ko kan ka, Jaira. Agpada ta a babae. Iso amang namnama ka maawatan nak. Ulitak manan Lala. Awan bibiyang ko kan iti anak mo. No adda ka sa pulam, idiretsom kin ni Alex. Kan may sa, elementarya pa'y laang ti anak mo, sana ya? Una yan, nagdakkel ti magastos na. Dagulit kalaunay iti sustento. Ha? Oh, apay amulagatan na. Lumaban ka, ha? Wen, saan kami pa'y aligal kin ni Alex? Ngam iti kanito ang mapasamak data. Sorry ka lang. Tauray piso, kat awan ton apulos mabingay mo manipod ken kwa na. Nasakit dagiti imbagbaga ni Jaira kanyak. Kunak numaawatan nak, ngam saan mo't gayam. Natangtangsit pa'y gayam nga agsaungam ni Alex. Agpadada iti ugali. Ang sana bale. Kabalak ngay sakad ti anak ko. Manipod ita. Diyak ko nagdawat iti tulong manipod iti asawak. Agpay sumutkit diti na ibaga ni Jaira. Elementarya pa'y lahang ti anak ko. Adu pa'y ti panawin ko nga agsagana para iti panagkuleyo na. Ikamang kulatan iti Diyos ti amin. Nagpintas ka lang unay, Hana. Nakainom ka laang, Alex. Kastamot dagiti lalaki no nakainom. Saan aya? Nabintas amin, di pa nakita da. Ay, saan man? Budno ti bagbagak. Napintas ka. Napayagan na iti marik-rik na parayon ka. Mabaynak lamang ipudno. Talaga? Well, inuray ko lang di kanito masolo ka. Tapno, maipudno tinapayagan nga ilim-limon ka. Rik na parayon ka. Ngam, di mat adasawa? Napayagan na nagsina kami. Tisigod nga asawa. Umadanin di pa nakawaswas di kasarmi. Talaga, Alex? Wala ko na karoon, Hana. Mamati ka ka di. Eh, mapantay ti dagos ko. Kaya't mo. Tiyak kayat. Mas komportable ak iti dagos ko, Alex. Talaga. Ipanakit ti dagos mo. Nukas na, rumor na nga rin. Anyap orasan.
Ngamawan pa'y ni Alex. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ay, makapadanag tikas ko eh. Ha? Ang mga no ni Alex, Daytan. Pasensya ka na. Nagawis kami ti boss ko kahit nagbar kami. So, naladawa ka nagawid. Kastaya. Uray kumamit ano inyawag mo. Tapno sa anak nagdandanag. Ay, pasensya ka, mahal. Sana na maulit. Sige, umunod ka nga rudan, tag-shower ka. Saanin ang mauawatan taangot mo. Wan. Sumra ka kon. Good morning, Alex! Good morning to, Hana. Sorry Tapinanawan ka ajak nagpakada. Narnagan ka pa yung ngamin ititurog, hindi pimanawa. Okay laang, Alex. Maawatak. Okay, kaano ka nga umakar iti dagus ko? Ha? Oh, apay. Nakiktot ka. Apay, di mo kayat? Kuha ngamin, jay... Kuha, sana kasta. Nakiktutak lang Tagas la, nagpartak mo ti pa nagdesisyon mo. Kayat kan ang makadan na, Alex. Iso nga agpanunot kan, sakbay nga agbaliw ti desisyon ko. Ha? Sige, mapanakon iti opisinak, Alex. See you later. Agidan tang aglunch, ha? Kasladyak mamati Nagpartakan ti pa nagdesisyon ni Hana. Kalpasan iti may sarabi ilang ang panagkadwami. Talaga nga agayat unay kanyak ni Hana. Apay nga itakalaang, Alex. Masansanin ti panagawid mo iti parbangon. Ada nga min team building mi. Ket ije venue kamin anaturog. Sa anak anayanak idi kalman, Alex. Iso addinak ulawan. Ha? Iti ka nito ang maamak aluklukan na. Di mo amo ti kabailak ng aramidan. Agtal na ka man, mit. Awan pa'y lati na panagnagan. Kastan ti panagsasaong. Sumungbat ka pa ilang. Ulitak timbagak, Alex. Iti ka nito ang maamuak nga damilagro nga aramidan. Pagbabawyam ti panakam-amom kanya. Nadagsan ti pangta ni Jaira kanya kitagsapa. Aging kita. Kas lamang mangag ko pa'y lang timbagbagana. Psst! Psst! Hana! Apay apinanawan nakmanan itay parbangon. 2 times a week ka lang nga agaw-awid iti dagus ko. Panaw-panawan nakpay lang. Adakad ilimlimad mo kanyak. Ako, awan! Naibagak mo kan ka ti makagaposan na yan. Diyak namin mapanawan ti amak. Gaputa, di nakabalan ti agmamaysa. Ay, sa bagay. Narigat at talaga ti sitwasyon tanya. Ngam anya nga tanga agpayso no siya kunti umay iti dagus mo. Maumuma ak ngaminan iti set up ta. Ako, Hana. Saan pa nga ita? Apay, didak kayat ngayam amo iti amam, Alex? Sana kasta. Iso na lang ta, mababay na ka. Sigurado, saan ka komportable no kabalay mo ti amak ka masakit? Sige man laangan. Agano sak iti agdama a set up ta. Masimpan tumot lang ti amin, inton umimbagan ti amam, Alex. Wan, di kagdanag, tama pasamak to day ta. Sige nga, Rudan. Mapanakon iti opisinak. Ngam baka mabalinmat nga itritnak iti dinner after work. Sakbay nga agawid ta iti dagus ko. Okay, awan ti parikot iti day ta. Rumor ta, inton malpas ti trabaho. Lunes ina. Katkas ka daw yan. Sigurado aparbangon tumanen no agawid ni Alex. Diyak magustuhan ti madmadlaw kan marikrik na. Dakkel ti atap ko nga da sa baling aramidan na. Dito'y, aglingadak itiruar ti opisina da. Ket apaman arumar. Surutek no sa dino man ti papanan na. Agsagana ka, Alex. Siguraduam laang asaan ka amatiliwan ita. Day giant ni Alex. Rumor iti main exit. Kat adda kadwa na ang babae. Saan da nga ka holding hands? Ngam sabali ti matlaw ko.
Dayjay, agdiretsudan iti parking lot. Surotak ina. Awaga kon ti driver ti taxi a kinatulag ko. Surutan mi da Alex kan ti kadwa na a babae. Diyak kabailan ti mabuy puyak. Nag-sweet ni Alex iti babae a kadwa na. Nagsakit ti barokong ko. Ti awanan bain a lalaki. Na itulad na kaliputan kalpasan ti amin. Payman. Manglilipot kayo! Jana! Anya ti kayat asawan da ito'y Alex? Asino manan da ita? Kabit mo? Asino ka? Hoy! Padak akabit. Agpadata akabit da ita ang lalaki. Agpadata a pinagay-ayaman tiyawanan bain. Adda anak kan asawa day ta lalaki. Agpadata nga awan karbangan na kan ko na. Gaputaging ga ita. Kat saan pa'y anawaswas ti kalaysada. Ha? Sigurado nga isumat timbaga na kan ka. Inkarina anakapilan ti annulment da. Ngam kinapudno na saan pa'y. Anya? Awanan ka iti bain? Pudno ti kunana, Alex. Ti babaero kat babaeron tulat na. Nga aging gat ingana. Aging gat matay ka. Babaero kan tulat na. Inalilaw na, Alex! Hana! Mabitang! Impampanakal ka. Kinalubak ti kinataom iti pamilyak. Kinagan ano sak anagururay ang matungpal dagiti karim. Ngam awan ba't gayam? Talagang awan pa nagbaliw ti kaskan ka lalaki. Agyamanak ta saan pa'y anala daw ti amin. Agyamanak ta itang pa'y laang kat natiliwan ka. Tadyak to kat maipada iti asawam anak kakaasi. Amang kamat-kamat kan ka para iti sustento ti anak mo abinaybayam. Mangan ka, Alex. Tapno makatumar ka na iti agas, mau. Inig kunti ka na dito silid, mau. Agyaman tatang. Pasensya kayon. Imbis asyak ti mga sikaso kada kayo. Saan matan? Ay, asino pa ko mati mga sikasukan ka no saan asyak. Pinanawan na kamatayin dagiti talaw nga asawam. Talaw ko nakatapod numat. Talaw tinagbalin na karelasyon mau. Ang awam mo nabati oray maysa. Pinanawan na kamatan. Kat ita kada nadagsin na sakit mau. Agag-agas ka pa yan, anak ka. Uwan tatang. Pasensya kayon. Sana ko na makatrabaho. Nalabit adusak na ito yan. Kapay tidakas nga ramid ko iti kalabas. Agbababawiyak. Ngamdya kon may sublit na palabas. Ay, dakarbengan ti tunggal tao nga agbalbaliw anak ka. Uray kasta ti kasasaan mo. Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasbasulam. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Uwan tatang. Kat sabay ko mataging bagak pa'y. Tapno masulnitak dagiti nagbasulak. Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilyam. Adaywam tanyaman na sulisog, tapnawan to ti pagbabawyam. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensorat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin.
दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुशील प्रिय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी घर पे आए थे रुकतारा भाभी और हमारे मित्र अभी जा रहे हैं घर। और दोस्तों तबीयत सही नहीं, इसकी वजह से वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे सब लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरा। चलो बाय। ना ना आप नहीं जाते, हम कहीं भगाए। और यहाँ पे देखिए बाबू बाबू बाप इतना नॉर्मल है, बेटा बहुत सुकुमार हो गया। बिना एसी का नींद नहीं। अरे सब बाप का कमाई। घर में भी कार में ले जाके सुताना पड़ता है। और यहाँ पे सालू जी का तबीयत भी खराब है दोस्तों। ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब भगवान पर विश्वास रखिए। लेकिन आप बुला रहे बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि उनका भी तबीयत खराब हो गया है, इनका भी तबीयत खराब हो गया है। छोड़ के अच्छा लगा मुश्किल जो कि आई देख सकते हैं दीदी का तबीयत बहुत खराब है। हाँ दीदी आई थी, दीदी जा रही हैं आज घर पर। अच्छा भी नहीं लग रहा है, ऐसे चली जा रही है। सबसे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि बाबू जा रहा है। कल तो बहुत अच्छा लग रहा चुके हैं मेरा लड्डू गोपाल का तो कजरा पूरा किया हुआ नहीं पाउडर लगाए थे ना, लगाए हैं, उसको नजर नहीं लगा इसलिए ढेर लगाते हैं पाउडर काजल। बाबू को खिला रही है दीदी हमारी। बना के खप गए हैं तो इसलिए ना जाए मन बन के, क्या दी बाबू नहीं जाएगा, अपनी मौसी के पास रहेगा। बाबू अरे भाई का अल्ट्रासाउंड करा के दोस्तों भैया का पेट में लग रहा है सांप है, पहले हुआ था ना एक बहुत दर्द कर रहा है उनका। हाँ ऐसे ऐसे सांप चल रहा है। सब झूठ बोला। के गोरखपुर के मेरे आज के भैया का पेट में सांप है, तो बोले रख लीजिए कराएंगे तब आपको निकलता होगा, है सांप ये हो जाएगा है आपके या पास दर्द दूर है या कुछ और। जोर देखा हाँ एक्सरसाइज कराना पड़ेगा लगता है। तभी 2-3 बार सुई लगवा चुके, दवा ले चुका, आराम नहीं हुआ। तार बाबू तो सकल ना छिपेला देखा, तार बाबू हमारे नहीं छिपेला। आप ही के जैसा नहीं हो। सटाइए देखा सालू दीदी जैसा लग रहा है गोल मटोल। गोल मटोल हमारे जैसा है, मम्मी पापा जैसा ना ऐसा ना हमारा जैसा है। तू भी हंस रहा है। तो हेलो दोस्तों, देखो भैया और भाभी भी सब निकल चुके हैं। ये देखो गाड़ी में बैठ चुके हैं, भैया वीडियो बना रहे हैं। दे दीजिए देखो भाभी भी यहाँ पर हैं। बाबू ए हीरो लोग बहुत खिलाते थे ना इसको। अब जा रहे हैं, बाय बाय। बाबू बाबू ए हीरो जाने को खुशी में खुश है, खुश ऐसी क्या मजा ले रहा है। पता नहीं हंसता है जी। Biang Titaw. Hello kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawan ditong galmay sa iti naragsak nga oras, kanal daw ngawan labas kada kayo amin. Apakay bilangan da Ma'am Jasmine Rivera, Ma'am Susan Ronquillo, kani Ma'am Florenda Kimpaoy. Kaya titain tayo nga rodan tanggan, ti episode 284. Dito'y drama tayo. Biang Titaw. Anya ngay day taimat mo, basang ko. Kasla na dagsin mat. Ah, ay ikaw na. Fresh asili day toy. Nagapoy di probinsya. Impaw it ni nanang ko. Kasta ka di. Day tangarod tilot-lot to, machili oil. Wala na. Naimbag nga rod tadamula da nanang ko. Tapno saan ako na agumatang. Ngamin, nagninay di palingki. 150 kada kilo. Ay, wala. Pudno day takunam. Nangina talaga iti palingke. Isungan ano sakti mapanmang sabat iti pawit dananang ko iti terminal ti bus. At least, saan ko agat gatangan ti fresh asili. Ti onan ba yung lalaki? Awan urban nilad na. Anya ka di man ang day tang ibagbagam, friend. Apay manan aya. Among friend,
Sinublian man ni Ricky, Jessico ta girlfriend na. Anya? Ulbo da talaga di jala lalaki. Kunana kanya ka siya klaing tay ayatan na. Ngam, namuwak laing kini Rosa sinublian na gayam day ja Mary Ann. May na. Nagsakit na talaga tinagam ko. Anya ngay nga, Rod. Anya pa lang tinamnamam iti may sa lalaki ita panawan. Pasig a babaero asaan da makontento iti may sa babae. Masapol nga da reservada. Puno na ita ako ng friend. Ay. Awaga man kit din ni Pauline. Ibagam ken ko na. Mapantayo ita ijebar kalpasan ti trabaho tayo. O sige, awagak ni Pauline. Hello, friend. Hello, Pauline. Kumusta ka? Ayos lang. Adaak pa lang dito yung work ko. Apay? Kasta ka di? Nagsaritaan mi ngamin ka ni Bakla, mapantayo ang giinom ijebar ni Michelle, kalpasan ti trabaho tayo. Ha? Pangaasim taw may ka, ah? Gumura kami lakit din, no? Saan ka nga umay? Anya? O sige, umayak inton malam. Good! Umuna kami ka ni Baklay Jay, ha? Sumaruno kanton. Wan, ngam ag-overtime akpay ngamin iti may nga oras. Iso nga umuna kayong tulatan. O, sige. Namnamaan mi ti umay mo, ha? Okay, bye. Nakainom tayo matan iti sagtatalo tayo abote ti arak. Agawit tayon. Unay ka matan, Pauline. Alas 9 pa lang iti rabi. Nasama pa ay. Agurdirak pa iti half case nga arang. Anya? Nagadumatan, friend. Italahan da ito eh. Amo mata broken lak ita, san aya? Ngam, Ala, awarin ta dupay angem. Uminam tayo. Awan tiyang awin. anya? Ngem no kayat mo agumuraken ka. Ala, agawid kan. O, ala nga ron. Uminom tayon, friend. Narabian kan sakit diya nagawid iti rabi, balasang ko. Ah? Ay, wala na. Kinapudno na. Nagawis ngamin dagiti gagayam ko amapan ijebar. Pamagusto laang mat kadakwada. Isa na panak mat. Kasta ka di. Kita agal-alwad ka. Amumata ni tapanawan. Ano dagiti managdakdakas ng runa no iti rabi. Wala na. Agyaman iti panang palpalagip yu kanya. Saan matadakas ti panakigayam mo, balasang ko? Ngam pilyam, dagiti pakigay-gayam, ma'am. Tasi ka, addan anak mo. Ngam dagiti barkadam, awan pay. Iso panunutom nga umuna dagiti dua nga anak mo, sakbay ti barkada. Hello, Uncle. Hello, balasang ko. Nasaya ta sinong batang tiyawag ko. Kunak man mo ita ka amang yung iti chili oil dito pwesto. Ah? Ay, ko, Uncle. Pasensya kay kuman. Medyo busy ak ngamin idi na minsan nga aldaw. Ngam inton bigat. Sigurado ang maitulod kun ti order yo. Sige. Naibus nga minin dyan tulad mo iti napadalawas. Ket ado na iti agbirbiro. Isa amang yung kaway. Wen, Uncle. Inton bigat. Umayak nga umay. Da kayo matgayam, nana. Umunag kayo at agkape tayo. Ay na, agyamanak balasang ko. Naangot ko nga min tinagbang lualot-luto ma chili oil. Iso nga amok nga da ka dito isilit mo. Wen, nana. Awan trabaho kita. Iso nga agluto akman iti chili oil. Ado nga min ti orders. Ket jakmat maaramid amin kalpasan ti trabaho. Bilibak matkan ka. Tamalak si diti trabahom. Kabaila mapagginda ng tiagla ko. Talaga akas tanana. Nangro na kanyak, tadwa ti anak ko. Oh, kitain nyo man, kabayatan ti panaglutlutok, kat agsursuro at akpay iti script. Imbag lang isubmit ko kadagiti agkasapulan iti script. Nasayat na itabalasang ko. Ngam di mo kumamatlip-lipatan ti aginana, tapno saan ka akanayon amabannog. Masapul matibagi ti panaginana. Ay na, pasensya ka kuman ha. No italaan na i-deliver ko ti order mo. Ha?
Ayos lang ating. Awan problema. Agyaman ako na manong. No daw ayam, mangitkan tumanan iti lakom. Talakwak na giti kakasinsin ko dito eh. Wen manong, amumatan ang masapul ko ti kwarta. Nang runakat addado ang anak ko ije probinsya. Una, isupay mo tamay tulong mikan ka ti panaggatgatang mikarag iti lakom. Ay, nagboring nga talaga ti bihang. Kaslakayat ko ti mapan uminom, medyo ba ni Michelle? Ay, sure, friend. Mapantayo nga rod no malam. Una, awaga man ni Pauline. Ibagam ang mapantayo. O sige, Yeah. awaga, kalpasan ti trabaho ta. Intay man kit di ag happy-happy. Hello, friend. Hello, friend. Imawag at tawisan ka. Ah? Awisan na? Ijay? Mapantayo ija ba ni Michelle inton malam. Intayo man ag happy-happy. Kwa. Pasensya kay ko man ha. Ngamjak pa'y makaumay. Adda ngamin aramida kalpasan ti trabaho ditoy. Ha? Anak ko magkaramidam. Amumatan. Ado tyar aramida. No sa anak nga agluto iti chili oil, agsuratak iti script. Unay ka matan? Sana mabalin asan ka nga umay. Gumura kami kan kanong kasta. Umay kami dita pagtrabaho amin ton malam. Urayan da ka. Anya? Anya? Ay, saan ang babalin asan nga umay day siya babae? Gumurang at talaga no saan nga umay makijaming kadata. Day ta nga rod ti bagbagak ken kwa na. Diyak masigurado no makaumay. Mapantay dyan ti pagtrabahuan na. Urayan ta. Tapno adda kadwata nga uminom. Kasanungay no saan ta mapilit nga umay. Ay, saan ang mabalin? Ha? Pagsasawak day siya babae no saan nga umay. Pasensya kay atalagan, Ana, friend. Ha? Kahit mo asawan? Saan ka talaga umay? Saan? In-promise ko nga min kinimanong John a deliverak itilako. Iso adyak makaumay. Anya? Ay na friend, itantan mo ti agla ko. Kasla saan agayem ti bang ibilbilangam kada kami no kasta. Saan mo't akasta, friend? Among Pauline, nagboring ka agayem. Ha? Wanyag paiso. Nagboring ka agayam. Di ka pa'y amo ti makibagay kada kami agagayam mo. Pasiglatan na kwarta ti adda di ta panunot mo. Ay na, saan ka arumbang ka agliday? Gapo iti ibagbaga dagiti gagayam mo kan ka, balasang ko. Nana, Iso dati saan anapod no agayam kan ka. Tano na podno da, maawatan da ka kuma. makapasair itirik na nana. Mismo pa'y mat agagayim ko ti mangibaga kanyak aboring nga kakadwa. Ti makunakkan ka, aramidem kit di akarit dayta. Ituloy mo lata ti agtrabaho kan ag negosyo. Saan nga isuda ti pampanunutam? Wan nana. Adan to ti gundaway ama amiris da asaan anasaya timbagada kan ka. Aboring ka agayem. Ni, itaman pa nga may kayo adwa diti boarding house ko. Wen, imay kami, tumay da ka manin awisen. Ha? Wen, imay kami tawisan da ka nga umaijabar ni Michelle ita. Ay, gapo iti kinabisim. Nalipatan pa yun, akasangay ni Michelle ita. Ay, wan gaya man niya. Iso apang nga asim, ta umay ka kuma. Ay na, pasensya kay kuman. Ngamjak makaumay ita. Sigurado ngamin nga inumlaang ti papanan tayo ijay. Anya? Kasangay ni Michelle? Saan kakit din nga umay? Kaya't kuman ti umay, ngamnaskan ngamin nga agluto ak ita iti chili oil. Umay ngamin din nagorder inton bigat. Nakababain mat no awan ti maitid ko. Ay, malaging bubukod ka talaga. Bagim laang di pampanunutem. Anya? Ay na friend, maawatan na kumamat. Naimbag kada kayo taawan anak yu apang panunutan nyo. Ngam siyak ngay, adamang namnama iti suporta. Ay, saan mo nga talaga nga mo ti makibagay kada kami? Saan ati kinaadda anak mo ti rason?
Anya? Nagboring ka talaga gayam. Uri ag sakit tinaka mo iti imbagami, tapod numat. Nagboring ka. Hay, manipo dita. Lipatin ta ni Pauline agayam. Talaga? Awan kwenta na gayam. Pasig lang a kwarta tanday ti panunot na. Wan Makapaasar. Dagiti anak na latan ti kanayon a rason na. Ay, makapawan ganas. Mayamon. Ti kaano man. Santan nga awisen. Makapan kan makainom talat tamad ijay bar. Nga ure awan day a babae. Awan Kan may sa, uray umaymat makiinom ka data kat agawid adagos. Saan matalakaskas daw? Talag boring kat nga raw dagayam. Awan ti pala kibagay na. Ay, bye-bye ang talata. Taipamay sana ti agtrabaho kan agnegosyo. Santan apilitan iti kaano man. Ay, no para kanyak. Uray awan gayem ko, no kas kadakwada. Wen nga rod, makapasair itirik na. Amis mo agagayam ko ti mangibagaan nagboring nga kano akadwa. Saan ka mataborin? Amumat ti makibagay ka iti tao. Iso na lang, tamas priority ti oras mga trabaho kan nagnegosyo, ngam ti mapan makijamjamin kadakwada. Dayta nga rod ti saan da amaawatan. Isuda nga min kat pasigla ang happy-happy ti aday ti panunot da. Bayamon, ayos lang nga mapukawan ka iti gagayam, no kas kadakwada mo't lang. Saan ka mo't ngagmaymay sa? Ada akmet amanong, no gayem mo, mabalin mo akatungtong, no maburboring ka. Agyaman unay, Manong June. Oh my gosh! Oh, naapay. Awan ti cellphone ko iti bulsak. Agrawan ti wallet ko. Awan matlang. Anya? Oh, awanin da ito'y. Nadukotan ako, friend. Diyak matlangit na dilawan. Mabit lang. Oray siyak, friend. Awan matlang ti wallet kan cellphone ko iti bag. Aniya? Anya, matantikas to'y. Agpada ta na dukutan. Saan ta pa yung nabayadan dagiti in order ta ngay ninom ta? Kasano da ito yan? Pasan taman lang nga rin na, friend. Napartag namat nga minan. Sapay adamin nga ay dik iti wallet ko. Oray siya, friend. Ang dami ninja. Kasano tayo ito yan? No kaano kasusuldo tala. Isumatip nakadungko ti cellphone kan wallet. Kasano tayo ito yan, friend? Awan na pulos ni kwarta. Pautangan na kumamit. Anya? Pangalak nga iti pautang kukan ka. Kat agpada tamat lang nga nadukutan. Kasano tayo ito yan? Una yan tikas to'y. Mabisinak pa ikit din. Awan na pulos kwartak. Manula ang jack coins nga day ti alkansyak. Kaslawan pa isang agas o takargana. Alang arudan Ba't takay mo dalakan siyam? Ta isupay nga igatang tayo ti kananta. Ura siyak, mabisinak matan. O sige, mabiit lang. Ba't takakon? Rabi, ningam rumor ka pala ang balasang ko. Wala na. Masangpol ang mapanak ijay town. Isabat ko da ito'y chili oil nga order ti may sa agayam ko. Kasta ka di. Katuwan na Ngam agan anad ka balasang ko. Saan ka kumaunay ngagpagpakarabi? Nang runa kat medyo adayoy dya town. Wala na. Kalpasan ti pa nang isabat ko iti order da. Agawidak adagos. Gapot na awan matandag iti gagayam ko. Akanayon ang mga awis kanyak tapno uminom. Ha? Naumadan kanyak, nana. Gapot na sigun kadakwada. Boring nga kano agayam. Iso asaan dakmatan ang kasarasarita. Wano imis message. Amom Pauline, saan akawalan tigagayam akas kadakwada? Iso nga ayos lang, asaan dakan nga ibilbilang agayam.
amida nyo dito para daan ti Jeep. Pauline, ay nasaya at nakita da ka. Thank you, Lord. Nakita da kamot laeng. Ha? Ay, kwa, pasensya kayo ta sa anak makikuyog ka da kayo no awisan dak amapan uminom. Ha? Saan da ka nga awisan na mapan uminom, friend? Awan lang amin ti cellphone mi. Iso asaan da ka matawagan? Kan may sa, awan kwarta mi apagpasahi mi nga umay kumay dya boarding house mo. Ha? Anyat kaya't yung asawan? Friend, pakawanan da kami kuma. Naglablabas kami, iti pa nagsasaomi ka. Ha? Nadukutan kami tinaminsan nga daw dya ba ni Michelle. Naala na ti dua cellphone mi. Kan kastapat tan ti wallet mi. Anya? Iso nga gusto laeng. Tasan ka nga imay asimurot ka na kami. Tano kasta tinapasamang. Amin tayo kat nadukutan. Pasensya ka la kuman ka dagiti na isaw-sawang mikan ka. Saan ka boring nga gayam, friend? Mas matured ka nga agpanunot ngam kada kami. Pakawanan da kami kuma, friend, ha? No kasta ti pa nang iladawan mikan ka. Ngam, naamiris mi ada kami tinagbidton. Awan anyaman na day jay. Adal day takada kayo. Asaan apakaidayawan ti panagin inom iti bar. Wano sa dinuman. Tapno laang makuna nga amoyo ti makisabay iti ugali ti kabataan ita. Ayos laang ti boring at tao akas kanyak. Gaputa adda akanayon iti safe a lugar ken safe a panagbiag. Friend? Ala, hindi kayo madanagan. Pautangan kayo iti saggabasit agatad. Tapno adda sa rinyo amapan ag trabaho. Tapno saan kayo akas la nakakaasi. Pamilya ti pangpangruna wano ikam iti importansya. Saan kat adagiti awan kasaskan na abanan. Alagagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan diti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless ka na kayo amin.